Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot niarion, pasada hita hurta martongko mahita. Terima kasih mai sombah ponur nami bamu Tuhan, bani bagal ni pangidopi mumbuhan nami, nadop menramot kon daging pakon tondo nami, rosi masukupkon pasu-pasumu nagabi bohal ni perkuluhan nami. Sogoton pe marhite hatamu, orang hama urapa pikiran nami, ase ibagas seganjang nyarion, tetap mah hatamuin, namangguki malas nyur nami homa, korjaon horja nami, bahin sangap hamuliaon bani kurani. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami celah merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion, nabu isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on, Rigapan sigano paribata sadarion Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2020 tarsurat bani buku Yesaya bindu 46 ayat 4 nama katahon sunon. Das bani hataun ni matotap dotong au. Rosina ubanon hanima au dotong mangombah hanima. Au do nadop mambahin ai anja au mana mangombah. Au mana mangusung anja au na paluakon. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus onggado sangga sekolah tingkat lanjutan atas kanami ya bani sada SMK jana mandihuti les bahasa Inggris bani sada panorang sangga prakteknya tahun hasoman uban patang doda manukun umur ubani halak barat ini masih naido manggila dogan sidea anggo isukun sadia umurni sonahi ta anggo adung mahalak nomor sukun do masadia umurmu sonari mitur sonaha do pangahap ka sonaha do panghapmu mitur maila do ham atap mitur manggila do ham atap songon na langpas panghapmu anggo isukun sadia umurmu. Totu pra terjadi ai manggila halak anggo isukun umur ni. Alani pangahap ni lambin roh tua ni berarti lambin roh lang adung gunani goduh ni. Atap lambin roh duhor ni ma panorang ni manadikon tano hasyangan on. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus merhitehon ni hata nini bata nagabirigapan si ganu pari bata. Bani panorang suguton pasingat kon hita. Songon bani panorang sangga ibagas sa buangan Babel bangsa Israel. Gatido ihorjahon sidea. Mangakat, mangombah, rosi mangusung. Nebata nalegan si sombah-sombahon ni sidea. Nasa sitong ni lang boy atap ahape ibahin patung gana-gana si sombahon ni sidia ay hubani sidia hala ni sidia doon na mangombah si sombah-sombahon ni sidia ay nah marhitiyo Nabi Yesaya ipasingat hubani bangsa Israel lang dos na ibata na itanda sidia na ihaporsayay sidia rosi na mamili sidia na manotapkon sidia gabi bangsa ni pakon gana-gana na isomba si dia na adong ibabel nagati yombah-ombah si dia. Jadi angko gana-gana na isomba si dia na ibabel ay gana-gana si ombahon, si usungon, janah lang boy paluahkon. Tapi ibagas sa buangan Babel ay ibagas keputusasaan, ibagas pandolean ni bangsa Israel. Sangga na tarbuang ay naibata memberi panotap hubani bangsa Israel bahasa. Das hubani hatuaon ni bangsa in. Tetap doanggo na ibata. Arti ini ay dingat do na ibata hubani janji ni. Hubani bagah-bagah ni. Por ini petongon bangsa Israel hona uhum. Jana marsitaronon ihabuangan Babel. Tapi anggo na ibata. Tetap do. Sing anjay marubah. Irik-irik jana ipayutihot dolakah ni bangsa in.
atigan ma sidea merubah, atigan ma sidea ulak uhur ni hubani nai bata. Jana nai bata pe memberi panotap hubani bangsa ai. Lang pitah sangga ibaga sabuangan Babel ai. Tapi rosina ubanon pe, ya, tetap do nai bata. Rapa kon bangsa ini. Nah, ay maasi ba pinang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus maningon taka sabata. Porini pihapi lambin roh tuani hita, lambin martambah umurta. Tasitong ni sedo hailan bagal ay. Sedo sihabiron kon ay, tapi marhitihun ni ngalambin roh tuani hita, lambin roh martambani umurta. Nabata siyol makatahon. Das kubani na ubanon pe. Nebatado tongon na duma mangombah anjaha na mambahin boy das kita hubani na ubanon. Hubani umur na lambin matua na lansia. Jadi gabi hasaksian bagal do ay ang lambin roh tuani hita. Ay mani patuga-tuga kita basa na boy mambahin hita. Das kubani na ubanon pe. Nebatado na dumamambahin ay. Pasu-pasuni ni batado ay hubata. Na dumamanramot kon kita. Na dumamangombah kita. Na dumamangusung kita. Sangga ibagas haposoon ta. Ibagas keterbatasan ta. Ibagas nagatihi ta. Madabu hubagas dosa sangga poso ope kita. Tapi nebatalang ongga merubah makahulong kita. Nebatalang ongga merubah memberi kesempatan bata. Lau paubah kon dirita. Laho memperbaiki dirita ilobe-lobe ni nebata. Jana nebatado humani peluah kon hita. Kumbadi dosa-dosa haposoonta. Asibui hita menikmati masa-masa ibagas hatuaonta. Alani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dingat kita ma bagah-bagah ni nebataon hubata. Jadi porini pe lambin rogalek ni akulata. Ulang lambin rogalek ni haporsayon ta hubay ni bata. Boy do lambin roh terbatas ni ahana boy iurjahon hita. Halani dumma lambin roh tuani hita. Tapi lambin roh tuguh ni lambin roh tetap ni ma haporsayon ta hubani ni bata. Halani nebatado na masu-masuhita, nebatado na mambahin ay, nebatado na mangumbah kita, nebata na mangusong kita, diyan nebatado na paluah kon hita, kumbani sagala na ihabiri hita, ibagas panorang hatwaonta. Ando harmatene, pangarapan na sonaya ito tap, na marbagal ibagas dirita, ase, totap ma, ibagas hatuonta, ibagas umurta na lambin matoras. Sonay mahumani, partoras ni hapor sayonta, mandopa kon atap ahape. Jana, sonay mahumani, partoras ni hapor sayonta. Gabi, pasu-pasu mahuma, guluhta, bani, buhay halak. Amin martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong papa. Ase, lambin ari lambin roh toras ni hapor sayon natin. Dan lambin roh jonamli. Ibagas pangarapan natin. Lang ongga marubah-ubah. Kolong mo huban natin. Hamdo na mongombah ka namin. Na mangusong o sinupuluah ko na namin. Sangga bani panorang haposoon namin. Diyan hamma humani Tuhan huma. Na mangombah na mangusong Rosina puluah kon hanami. Kumbani bagi-bagi ni keterbatasan. Rosia galekon nami. Bani panorang hatuaw nami. Ase. Purini pitongon Tuhan. Lambin galek akula nami. Tapi anggo hapor sayaon. Pangarapan. Sonay age semangat nami. Marsombah ubamu. Sing anjay onggamoro. Atap lambin roh galek. Puji maham Tuhan, bagas Kristus Yesus Tuhan nami,
Jala merapakon tonggo namion. Amin. Oras bata ganupan, selamat pagi. Marhitehon ni penjolan ni hata ni bata. Halay ni batado na tetap makasomani hita das ubani na ubanon hita. Totu sonay ma, ipakai hita ma, panorang ni perguluhan taon. Ase tetap marmulia, marsangap Tuhan, ibagas ganupan pergulmitonta. Salam.